Murete koko ye muri kuri burige bariko. Baratunje byona gende byo bembirwa mu yo kwera hatakagire cyafa. Okugabe kitarishe cha Nohiri ecyashigara mu People's Sacco ahabwa umwaka ugu kubira hambuga nkuru za Sacco ejo mu Kanyaganya Gishema aho abahanguzi bahirwe biconca bireberumenti 10 embuzi inshanju enko kwigana soda emigati umuceri hamwe n'ibindi uko shange ndije myaka ngutaro sento mbire bwa December kugaba sente za Rwanda konka hati strategically mutire sento mu kitere cyo mutwine sente nyinzi ninyata ba members abakikwenda sente ezo kukoza mu biromu nije muzakira ubwamba mazima inkoko n'inunji aba babikize Sacco gisente zero kurenga billion 1 na miliyoni rukaga 20 umubwire bw'imyeze 3 yonka Sacco kuzirimo amagoba garukurengo bwikurigana kinana ezegu zirihebera bekagaruka kabagaruza Nambwe ni tukitwe ntwara twakawe tambura kutwata kuki twasigaza miliyoni 10 nzo twaza kutomu nanko mu kiteri cy'umwanka umbanka n'ababanda batakwenda kureba nabo bariyo mwatwegesa how loyal you are to your institution mwatwegesa mwatwereka the confidence you have in your institution so always come we shall serve you and serve you to the best of it all. I am Siwe George bamemba bahangirishire cyane irubasimere Sacco abo kubagaruza kandi bibizo habataka begisiro ngo bari no baferwa nabo cyo begitari kigara mu People's Sacco nabo babagana habirunjinke bamwe n'ibindi byinji de urnyincha mubatunge baronke benatunga itwe nk'abantu St. Gonza God Development Association Karungu sub county batherezende twashemererwa kandi nkanye gaciya person na treasurer wanje twagihaye mu izina rya Gikombe citu kandi nsima kimwe hanga itsimira kimwe buhereza bwabo owatungenda korererere ntibiri niho ekintu kirakumena kidireki nikigendo mu misho Sacco ne yanyu orukugaheru tiwarije kugikora mwene umukorererere gukora Sacco okurugera hari chairman wa Sacco Grace no gabarukumbagaza umwaka guru kuyija nibija kwigura amataja gando muri Shema Riantonde hamwe na Kampala abo kusya hihi ba memba babo buherezanya murungi This next year nsa kwigura branch 10 umuriko gwa Katoma umuri Kigarama umuri Shema nekutishire sanga ataba abantu ba Riantonde batshabire nsa kwigura yo bank umwaka guru ikitutangarize abanyashema abakorwa muri Shema abana bar Kampala nabo batishabire ngo twigure branch muri Kampala nambwe ntwarebire ejo ntinda na nabakorwa mu branches zindi ibanda nkayi hone yokora konka babanze kucaba n'abanyashema ubwa hati kigambi People's Sacco no bwiga bwa billion 16 kandi neceyongera kurakurana aha bwa TV West nda Aidan Bataringaya